Iya, pianak meme, wih, subuh mau keluar dosang meme, wih, man ni negak banyak kan di muakah jite negak, man bawa dong ngopi, wapang tu sengkiap ni ngohang meme nyatu. Nah ning sedondeng meme ngatu meme manyembrang malu nah Om Swastiastu satuan memene telaga kumuda asri. Aduh, ketuturan satu di tengah halasi wayah ada telaga madan telaga kumuda asri. Wih, telaga ni totonan asri pesan. Ngeri tulis selag-selagan batu ni kericikan ketimpalin ban suaran kedes ngucaci sambil ngecanda girang. Ni ening pesan bene makejang napas liwer pibungani makejang nadang kembang dormie ngalo ika kupu ngiber kemumai sambil ngisap sarin bunga aning niterin telagani endo pulang mending pesan di luaran telagani ada kelebutan. Ni aning pesan ulian liu ada punyan kayu gede-gede tusing ada anak netek punyan kayu sekida kena. Nah pianak meme ajak mau kejam ning tinggalin di TV nih di sosial media tuh apa ada nih ini di kubelabar tanah telah gembek tusing jelening ulahi manusia nak tak punya kayu sekida kena ngutang ludi ni didu kade ditlabai benar sing ning. Nah yen gitu ning jalan jaga ko asrian jagate meme nuk tukangnya aduh malu ko asrian telagane totonan yen alihang imbe sekadi satuane iraje palu duke matemukan sulasi di telagane ani asri kini satuane iraje palu mimi terune bagus kenjing keginani sahi-sahi ya luas ke alasi ngali kedis. Nah bagus ni iraje palu yen alihang imbe patah cara cara beli nedo beli ini bagus sekali nah
Sake wala na bodohan win badi beli ni. Nah. Gelisin cerita luas ko ni Raja Pala ke alasin kali kedis. Mimi kalau ni ngucur ngubar kedis nanti nyungsep di telaga ni ani asri. Sakit na po anak lulu manjus. Mimi ulangunin pesan. Anak ki lulu ento mekejang jegek-jegek putih-putih mulus. Ayu tanpa sanding. Perajaan ni langkahnya ni Raja Pala nganten nang salah anak lulu totonan ane lione pitung diri. Didu lantas di Raja Pala mekena. Puh, menjun ni nah. Wih, juga pesan. Wih, sinah dadari ni. Oh, cuma anak yang dadari ni tedun. Musiram itu laguan ini. Pasti kemuliaan keasrian telaga ni. Mulu telaga ni hasil pesan. Gitu kena ni Raja Pala. Didu lantas si Raja Pala mau usaha ngilit busana anak lulu itu aji carang kayu ani lantang pakai tangga besi laut yang kebangun di subane para widodari ini endu suun mesiram mau kejangnya lu busana turun keber ke ambarani ani adiri ketinggal sambil aku ngeleng kepra-pra keprik-prik sawireh pusing ada busana nyani didu lantas di Raja Pala ngengalang bangun sambil nyuling mapi tuari tahu ada anak lu mari kecingah i Raja Pala ketakunin raos ni piban-ban halus jero anak lanang bagus kancing titiang wanta widodari kensulase para titiang Mimi sojan widodari Jani je ganti agat man somah widodari Gitu kena ni Raja Pala Napi wentan ngambil busana titiangnya dia mengantusin antu Cina Master Mirang Wanggen napi Cina di tengah halasi tu sing ada dagang mau bunga tu sing ada anak ni malin ni jani nganten kali ni nganten Raja Pala para dijang runo rara ini kayu nak tu ayu makorena sarang dijang nyaul yang busanane sawireh kebelat nya lantas ken sulasi sake wala ada pengideh ni inggih beli titiang iring sake wonten ada pengideh titiang iring beli yen sampun titiang menduwe putra diri titiang pamit ring beli kengkan marung lah anak aukun subuh ketimbal bisik amat sedih tuh sing dadi lebihan ben deng awak cara kabeh baline papat lebih anak dan dados beli dan dados suwe titiang ring mercepada aduh nah coba kalau kabuang gitu munyane Raja Pala
Gelisin cerita subuh kuni jani iraja pala nganten ngajakan sulase medui putra adiri madan idurma mime mari idurma metua dua ngoton subuh ketinggal oleh biang di mewali ke suargan ni jani idurma kepiara oleh bapa ni iraja pala. Gelisin cerita subuh kuni idur memetua dah setiap di lantas iraja pala ngaukin pianak ni ngemang pitutur pianak ni sambil ngusap-usap duor ni peninggalan ni peketen Janing dulu pianak bapa lombok jeneng mengasih-asih ketinggal biang lidahnya papolakan luas namun kerdi ke gunung alas depan je papa mati neng malu gitu sedih hidup peninggalan ni membah mekaka di pabinan bapan tusing di dayang pesawat iraja pala buenu ugang mepitutur nah pianak meme aja mekejang nawang apa pitutur ni iraja pala ngajak pianak ni siang nawang kini pitutur ni idurma tundenu salak melajak ingat menyama beraya terus tak ngasih di bakti ring ide sang yang widi kidu pitutur ni ning nah ning kidu masih yen bapan ceningi pituturin cening pasti aja ina ane melah tusing ada anak dua ngajain jelek nih Meme ngumpulnya tuh malu gelisin cerita sumpah makalu kone idul ketinggal ban bapane ni jani mende idap ningin kinang dewe ngalanang sepi tutur bapane bentang mas pesan yang melajah dua pesan idul stade ingat melali kebencingah tangkil reng ide anaknya agong di warna keling bentang pesan ya bat nih ya nangkil itu lantas idul ke anggen parakan dipuri kedadian penyarikan sedahan agung dadene idul tusing kuangan pangan kino sepatumu penganggu bunga ya diastun gitu tusing tahen iyo angsa menyamu braya stade inget teken sepi tutur bapani nah pianak meme aja mekejang untung satuan meme ni jalan jaga luan lestari yang jaga deh wawidangan dong siraga megenah setadu mempari laksana sani becik jemet melajah anteng megarapan sarang semeton patut saling asah asih lan asuh Doning, stade ingat ngasti ti bakti rengide sang yang widi suane kebaos tri ide karanu inggih punika perahyangan pawongan palemahan antu anggen sesuluh iraga mepari laksana mangdo iraga nemu sane kebaos jagat dide lan kerdera harja neng amunde malu memenya hatua nah Wapang tusing dadi sia kerana ada dekang mai melali jalan margi yang tri hido karano moang do jagate aja lestari Om Santi